kutuzimiriza aya matara. I want all the lights to be off. Ndifuza ko aya matara yose twayazimya. Don't be afraid. Ntimugire ubwoba. Being separated from darkness. Kwitandukanya n'umwijima. What does it mean to be separated from darkness? Niki gisobanura kwitandukanya n'umwijima? And how are we separated from darkness? Ni gute twitandukanya n'umwijima? Hallelujah. Hallelujah. So does darkness means that what God has created does not exist? Umwijima usobanura yuko iby'Imana yaremye bitabaho? That is not what it means. Ntabwo ari cyo gisobanuro cyabyo. But what darkness does, icyo umwijima ukora, it hides God's creation. Uhisha iby'Imana yaremye. It keeps the power of God away from us. Umwijima wigiza kure imbaraga z'Imana muri twe. It keeps the power of God and the glory of God from the world. Umwijima wirukana icyubahiro cy'Imana cyangwa imbaraga z'Imana muri twe. Hallelujah. Hallelujah. Could you please turn back the light? Shobora kwatsa amatara? When there is light, iyo hari umucyo, the word of God says that there is order. Ijambo ry'Imana rivuga ko Order. hari itegeko. Order. Inzira ziraboneka. Hari inzira. For example, ku mugani, when it's dark in here, iyo hano hari umwijima, it's hard to see a path. Biragoye kugira ngo ubone inzira. But when the light is on, Ariko iyo umucyo uhari, a path is revealed. Inzira iragaragara. Hallelujah. Hallelujah. So I want us to read from the book of Genesis. Ndifuza ko dusoma mu gitabo cy'Itangiriro. We are going to read from chapter 1 from verse 1 to 4. Turasoma duhereye ku gice cya mbere, uhereye ku murongo wa mbere kugera ku wa 4. Dufashe gusoma Ikinyarwanda. Hallelujah. So let me read in English. Itangiriro Ngaho soma. igice cya mbere murongo wa mbere n'uwa 4. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti, habeho umuco, umuco ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza. Imana itandukanya umuco n'umwijima. Amen. Hallelujah. It says that in the beginning, Riravuga ngo mbere na mbere, God was there. Imana yari ihari. God is the beginning. Imana niryo tangiriro. And God created the heavens and the earth. Imana irema isi n'ijuru. In the beginning, Mw'itangiriro, heavens and earth was already in existence. Isi n'ijuru nibyo byabanje kubaho. But it was covered with darkness. Ariko byari byubikiriwe n'umwijima. Hallelujah. Hallelujah. We are also the same way. Natwe niko tumeze. In the beginning, Mw'itangiriro, the scripture says that we were created before the foundation of the world. ijambo ry'Imana rivuga yuko twaremwe mbere yuko imfatiro z'isi zibaho. But we were still in darkness. Ariko twari turi mu mwijima. In the beginning, Mw'itangira, there is darkness. hari umwijima. Nothing begins without the condition of darkness. Nta kintu na kimwe gitangira hatarimo agashusho k'umwijima. Everything that is created, Ikintu cyose cyaremwe, the first condition, ikikiranga cya mbere, it's darkness. n'umwijima. Hallelujah. Hallelujah. Everything that is created, Ikintu cyose cyaremwe, before it is revealed, mbere yuko kigaragazwa, it is in the place of darkness. kibanza kuba mu mwanya w'umwijima. Hallelujah. Hallelujah. Now, there is a physical darkness, Hari umwijima tubonesha amaso, and there is a spiritual darkness. hakaba n'umwijima mu buryo bw'umwuka. Hallelujah. Hallelujah. It is possible to see with our physical eyes, Birashoboka ko dushobora kubonesha amaso yacu y'umubiri, but still live in darkness. ariko tubayeho mu buryo bw'umwijima. I want to pick up from verse 3. Ndashaka kuja ku murongo wa 3.
This is so beautiful the way it is written. iri jambo riraryoshe cyane uburyo ryanditswemo. There was darkness, Hari umwijima, there was chaos, there was disorder, hari umwijima, and then God says something. hanyuma Imana ivuga ijambo. Now, it is so important to see how this is written. Ni byiza cyane kugira ngo ubashe gusobanukirwa ukuntu iri jambo ryanditswe. The first thing the scripture says is that God said, "Let there be light." Ijambo rya mbere Imana yaravuze ngo reka habe umucyo. And as God speaks, Hanyuma Imana imaze kuvuga, they became light. umucyo ubaho. But the last part is the most important part. Ariko ijambo rya nyuma niryo rikenewe cyane. In order for us to be separated from darkness, Kugira ngo twebwe tubashe kwitandukanya n'umwijima, we have to see the light. ni ngombwa ko tubona umucyo. It says that then God saw the light. Hanyuma Imana ibona umucyo. Without seeing the light, Tutabashije kubona umucyo, even though the light is present, nubwo umucyo waba uhari, we are still in darkness. tuba tukiri mu mwijima. It is possible to know the good news. Birashoboka yuko wamenya inkuru nziza, It is possible to hear about Jesus. birashoboka yuko wakumva amakuru ajanye na Yesu, But unless you understand who Jesus is, ariko kugeza igihe ubasha gusobanukirwa Yesu ari we, you can still live in darkness. ushobora gutura mu mwijima kandi warumvise inkuru za Yesu. Hallelujah. Haleluya. Whenever light is shown, Igihe cyose umucyo ugaragajwe, immediately muri uwo mwanya order takes place. ibintu byose biragaragara. Everything. Hallelujah. Hallelujah. It is possible Birashoboka ko to know Christ. kumenya Kristo. It is possible Birashoboka ko to fellowship and worship Christ, dushobora kuramya no guhimbaza Kristo, but without understanding Christ. ariko tutabasha gusobanukirwa neza Kristo uwo ari we. It is possible Birashoboka to praise God, guhimbaza Imana, but still live in darkness. ariko tugituye mu isi y'umwijima. You've heard of the parable of the 10 virgins. Muzi inkuru 10 virgins. y'abakobwa 10. 5 had oil, Abatanu bari bafite amatara, bari bafite amavuta mu matabaza yabo, and they also had lamps. abandi batanu ntayo bari bafite. 10 of them had lamps. Muri abo 10, And the word of God says that the word of God is the lamp for us. ijambo ry'Imana riravuga ngo niwo mucyo. All of them had the knowledge of Christ. Ni ngombwa ko tumenya ubwenge bwa Kristo. All the 10 virgins had the knowledge of Christ. Ba bakobwa 10 bose bari bafite ubumenyi bwa Kristo. But 5 of them were still living in darkness. Ariko batanu muri bo bari bagituye mu mwijima. Hallelujah. Hallelujah. I remember growing up, Ndibuka njewe nkura, I've heard the good news of Christ. numvise inkuru nziza ya Yesu Kristo. And I praise God and Christ. Kandi nahimbazaga Imana na Kristo. But I was still in darkness. Ariko nari ntuye mu isi y'umwijima. Hallelujah. Hallelujah. It is possible to know about Christ, Birashoboka ko wamenya inkuru za Kristo, but not know why you are created. ariko utarasobanukirwa Kristo wari we. Not knowing why you are created. Utazi impamvu yatumye uremwa. When you are still in that state, Niba ukiri muri uwo mwanya cyangwa kuri iyo ntambwe, there is still a great deal of darkness. haracyariho igicu kinini cy'umwijima. There is no order in life. Nta nzira ihari mu buzima. It is difficult to plan. Biragoye ndetse no gutegura. Life does not make sense. Ubuzima nta gisobanuro bufite. Life becomes a struggle Ubuzima ndetse buranagorana because one does not know their purpose for their existence. kubera ko utaramenya intego y'icyatumye uremwa. Hallelujah. Hallelujah. So the question that I want to ask, Ikibazo rero nshaka kubaza ni iki? do you know the reason why you're created? Waba uzi impamvu yatumye wewe uremwa? Do you know why you were created? Uzi impamvu yo kuremwa kwawe? Or are you still in darkness? Cyangwa uracyatuye mu isi y'umwijima? Have you seen the light? Wigeze ubona umucyo? Or have you only heard of the light? Cyangwa wabashe kumva inkuru y'umucyo gusa? Have you seen the light? Wigeze ubona umucyo? Have you seen Christ? Wigeze ubona Kristo? Have you seen
the reason why you were created? wigeze ubona impamvu yatumye uremwa Or are you still searching? cyangwa uracyari mushakisha? Hallelujah. Hallelujah. It is so important Ni ngombwa cyane that we see the light. kugira ngo tubashe kubona umucyo. Without seeing the light, Tutabonye umucyo there is no order in our lives. nta nzira ibiriho mu buzima bwacu. Hallelujah. Hallelujah. I want to talk about 5 things that shows that we are still living in darkness. Ndashaka kuvuga ku bintu bitanu bigaragaza ko tukiri mu mwijima. Hallelujah. Hallelujah. The first thing is unforgiveness. Ijambo rya mbere ni ukutababarira. We don't forgive easily. Ntabwo twigera tubabarira byoroshe. That is a sign that we are still living in darkness. Icyo ni igisobanuro yuko tukiri mu isi y'umwijima. Hallelujah. Hallelujah. Forgiveness, Kubabarira it's a powerful tool that God has given us. n'imbaraga zikomeye n'igikoresho Imana yadushizemo. If life is a garden, Niba ubuzima bubaye nka jardin, if life is a garden, niba ubuzima bubaye nka bustani, forgiveness, kubabarira, it makes a way for the water to water the garden. kubabarira rero bitanga inzira yo kugira ngo amazi abashe kwinjira muri ya jardin. But unforgiveness, Ariko kutababarira it becomes a bridge kuba ikiraro that prevents the water from flowing into the garden. kimira amazi agenda akaja mu byatsi bigatuma bitabasha gukura. Forgiveness, it's a powerful tool. Kubabarira rero ni imbaraga ikomeye. We have to be able to forgive. Dukwiriye kuba abantu bashobora kubabarira. Christ commands us to love our enemies. Kristo adutegekera gukunda abanzi bacu. We have to be willing to forgive our enemies. Ni ngombwa rero ko tugomba kubabarira abanzi bacu. We have to be able to forgive even our family members. Ni ngombwa ko tugomba no kubabarira n'abavandimwe bacu mu miryango. Hallelujah. Hallelujah. If we cannot forgive, Tudashoboye kubabarira, we are still living in darkness. turacyatuye mu isi y'umwijima. It doesn't matter the degree of pain. Ntacyo byaba bitwa cyangwa urwego waba uriho. It doesn't matter how huge is the pain, how painful it is. Ntacyo byaba bitwaye akababaro waba ufite mu mutima. Woba ubabaye gute. Tutitaye ku kababaro waba ufite mu mutima wawe, You have to be able to forgive. ugomba kugera ku rwego rwo kuba wababarira. Hallelujah. Hallelujah. The next one is a corrupt mind. Icya kabiri ni ibitekerezo. It's a worldly mind. Ni ibitekerezo Zo mwisi. byo mu isi. Ubwe kugira imico yo mwisi. Ni ibitekerezo bifite ubuyobe bw'isi. Hallelujah. Hallelujah. If we are separated from darkness, Iyo twitandukanyije n'umwijima, we cannot live as those who live in darkness. Ntabwo dushobora kubaho mu mwijima. We cannot adopt the worldly system. Ntabwo dushobora gufata uko isi ikora. We have to be able to be set apart. Ni ngombwa ko dukwiriye gushobora kwitandukanya n'isi. Hallelujah. 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 The third thing, Icya gatatu, it's unclean mouth. ni ukuvuga kutejejwe. Unclean mouth. Ibiganiro bitejejwe. It surprises me a lot Biratangaje cyane to hear my brothers and sisters, kumva abavandimwe they cursed so easily. bavumana byoroshe. They cursed so easily. Bavumana byoroshe. Are you still living in darkness? Uracyatuye mu isi y'umwijima Or have you been separated? cyangwa witandukanyije n'umwijima? How easily do you use your tongue? Ni gute bikorohera gukoresha ururimi rwawe? Hallelujah. Hallelujah. We have to be able to use our mouth, our tongue to bless people. Tugomba gukoresha ururimi rwacu n'akanwa kacu mu guhesha abandi bantu umugisha. Hallelujah. Hallelujah. Number 4, Cyakane, it's victim of environment. ni ukuba imbata y'ibigukikije cyangwa se abagukikije. Environment. Ibidukikije. That is our home, Aho ni mu mago iwacu, our culture, imico yacu, and just the people that surround us. n'abantu badukikije duturanye. I believe that is the reason why God, whenever He calls people, He sends them away. Ndizera nicyo gituma y'Imana ihamagaye umuntu akenshi imwohereza ahatandukanye n'ahatuye. Hallelujah. Hallelujah. Environment, it's very powerful. Ibidukikije bifite imbaraga cyane. If we are not careful, Utarebye neza,
it will keep us Abi- in darkness. bishobora gutuma dutura mu isi y'umwijima. Know your environment. Kumenya ibigukikije, Study your environment. wige neza ibigukikije, Study the word of God. wige ijambo ry'Imana, Allow the Spirit of God to set you free. wemerere umwuka w'Imana kukubohora. Let us not die as victim of the environment. Ntitukicwe no kuba imbata z'ibidukikije. Number 5, Icya gatanu, it is rejecting or disregarding the word of God. ni ukutita cyangwa guhakana ijambo ry'Imana. Hallelujah. Haleluya. The word of God says this, Ijambo ry'Imana rivuga ibi, but I'm going to do this. ariko njyewe ndashaka gukora ibi. The word of God says, don't steal, Ijambo ry'Imana rikakubwira ngo ntiwibe, but I'm going to steal for today. ariko nkavuga ngo reka uyu munsi gusa nibe bukeya. The word of God says, don't bribe, Ijambo ry'Imana rikakubwira ngo ntugambane, but everyone else are doing it, ariko ugasanga umuntu wese karabikora, so I think I can do it too. nanjye nshobora kubikora. We are rejecting the word of God. Kwihakana ijambo ry'Imana, We are rejecting the word of God. twanga cyane ijambo ry'Imana. Hallelujah. Haleluya. Are we still living in darkness? Ko ndababaza tese turacyatuye mu isi y'umwijima Or have we been separated from cyangwa twitandukanyije n'umwijima? Ask yourself that question. Wibaze wenyine icyo kibazo. Hallelujah. Haleluya. But even in darkness, Haba no mu mwijima, the scripture tells us ijambo riratubwira ngo that the Spirit of God, it is still hovering over us. umwuka w'Uwiteka wari uri hejuru. Hallelujah. Haleluya. Even today, Haba n'uyu munsi, the Spirit of God is still hovering over us. umwuka w'Imana uracyatwubikiriye. Hallelujah. Haleluya. It is never too late to repent. Ntabwo urakereza kuba wakwihana. It is never too late to be separated from darkness. Ntabwo urakereza kuba wakwitandukanya n'isi y'umwijima. The Spirit of God is still hovering over us. Umwuka w'Imana uracyadutwikiriye. Hallelujah. Haleluya. And God's plans are still good. Kandi imigambi y'Imana iracyari myiza kuri twe. God's plan is to give us order. Imigambi y'Imana niyo kugira ngo iduhe inzira. Is to give us a sound mind. No kugira ngo iduhe ibitekerezo byejejwe. Is to give us wisdom. No kugira ngo imigambi y'Imana iduhe ubwenge. God's plans are still present today. Imigambi y'Imana iracyari ahanga kugira ngo itugirire neza. But we have to be brought back in the position of light. Ariko dukwiriye kugaruka mu murongo cyangwa mu mwanya w'ubuzima. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Have you been separated from darkness? Witandukanyije n'umwijima. Does your life reflect that of Christ? Ubuzima bwawe bugaragaza ubuzima bwa Kristo muri wewe? Or do you still have habits of the one who lives in darkness? Cyangwa uracyafite ingeso za kamere y'umuntu ukiri mu mwijima? Hallelujah. Haleluya. We are called to be separated from darkness. Twahamagariwe kwitandukanya n'isi y'umwijima. We are called to be a people of vision. Twahamagariwe kuba abantu bafite iyerekwa. Visionary. Iyerekwa. A people who has order. Abantu bafite inzira. Hallelujah. Haleluya. It is important that we see the light. Ni byiza ko tugomba kubona umucyo. Not only hear of the light, Bitari ukuwumva gusa, but we must be able to capture the light. ariko tugomba no gufata uwo mucyo. Hallelujah. Haleluya. Now, the ones who are living in the light, the ones who are living in Christ, Umuntu uba muri Kristo, they forgive easily. bababarira byoroshe. Forgiveness is on their lips. Kubabarira guhora mu buzima bwabo. Their thoughts and actions reflect of the kingdom of God. Ibitekerezo byabo n'imikorere yabo bigaragaza ishusho ya Kristo muri bo. Hallelujah. Haleluya. Does your thoughts and actions reflect the kingdom of God? Ibitekerezo byawe n'imikorere yawe bigaragaza ubwami bw'Imana muri wowe. Hallelujah. Haleluya. Everyone make mistakes. Umuntu wese akora amakosa. Sometimes we make that mistake, Hari igihe dukora amakosa, but sometimes it happens to us. hari n'igihe bidushikira. We have to be willing to forgive. Ni ngombwa rero ko tugomba kwemerera kubabarira. Hallelujah. Haleluya. We have to be able to use our mouth to speak what builds ourselves and those around us. Tugwire kuba ku rwego rwo kuba duhangura akanwa kacu kuba kavuga amagambo y'imbabazi. Hallelujah. Haleluya.
We have been given the authority to transform our environment. twahawe ububasha bwo guhindura ahadukikije cyangwa ibidukikije. It doesn't matter how difficult it seems. Ntacyo byaba bitwaye urwego rwo kuba bikomeye. We have the power of God in us. Dufite imbaraga z'Imana muri twe. We have the power to transform our environment. Dufite ububasha bwo guhindura ibidukikije. Hallelujah. Hallelujah. We have to be leaders. Dukwiriye kuba abayobozi. We have to initiate actions. Dukwiriye gushigikira cyangwa se kuyobora abantu kuja mu bikorwa. Gutangira ibikorwa. We have to initiate. Dukwiriye gutangira ibikorwa. We have to initiate change. Dukwiriye gutangira impinduka. No environment is more powerful than the child of God. Ibidukikije ntibigomba kugira imbaraga, nta bidukikije bifite imbaraga kuruta ijambo ry'Imana. Hallelujah. Hallelujah. I've heard about a man. Numvise inkuru y'umuntu who ate wariye but was never satisfied. ariko ntiyigeze anyurwa. There's food in front of him. Ibiryo byari imbere ye. He continues to eat. Akomeza kurya. But he was never satisfied. Ariko ntiyigeze anyurwa. I've heard about another man numvise inkuru y'undi muntu who was poured oil on them. Wasukaga amavuta, bamusukagaho amavuta. But his skin would never shine. Ariko uruhu rwe ntirwigeraga goroha. Even though they continually pour oil. Nubwo bakomezaga kumumenaho amavuta. I've heard about a man numvise inkuru y'undi mugabo who walked with a lamp. Wagendanaga itabaza mu kuboko. But he continued to stumble. Ariko agakomeza gusitara. Even though he had of the word of God, nubwo yari afite ijambo ry'Imana, he continued to fall and stumble. Agakomeza kugwa ndetse no gusitara. Hallelujah. Hallelujah. Are you being transformed by the word of God? Warahinduwe n'ijambo ry'Imana? Are you being transformed by the word of God? Mbese wahinduwe n'ijambo ry'Imana? Or are you still living in darkness? Cyangwa uracyatuye mu isi y'umwijima? Hallelujah. Hallelujah. Are you being transformed by the word of God? Wahinduwe n'ijambo ry'Imana? Or are you still living in darkness? Cyangwa uracyatuye mu isi y'umwijima? The choice is ours. Amahitamo ni ayacu. The scripture says in the book of Jeremiah, ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cya Yeremiya, it says that if you seek me, nunshaka, you will find me. Uzambona. But if you seek me with all your strength, with all your heart, and all your ariko nunshakisha imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe n'umutima wawe wose. Hallelujah. Hallelujah. There is nothing greater than seeing the light. Nta kintu gikomeye nko kubona umucyo. There is nothing greater in the world than seeing the light. Nta kintu gikomeye muri iyi si nko kubona umucyo. Hallelujah. Hallelujah. And everything that is good in this world, ikintu cyose cyiza muri iyi si, we have to pay a price. Tugomba kucyishurira. We have to go after it. Tugomba kugishakisha. We have to seek it. Tugomba kugishakisha n'umwete. And the word of God, it promises that those who seek will find. Rero ijambo ry'Imana naryo riravuga ngo abazashaka bose bazabona. Hallelujah. Hallelujah. The book is so amazing. Iki gitabo ni igitabo gihambaye. After God saw the light, Imana imaze kubona umucyo, everything just took order. Ibintu byose byabonye inzira. Everything. Ibintu byose. After God saw the light. Imana imaze kubona umucyo. Hallelujah. Amen. We are created in the image of God. Twaremwe mu shusho y'Imana. Once we see the light, iyo tubonye umucyo, once we see Christ, iyo tubonye Kristo, Christ asked his disciples, who do you say that I am? Yesu yabajije intumwa arababaza ati se mwebwe mwibaza ko ndinde? Can you imagine? Ngaho byibaze. They spent so many days with bamaranye nawe igihe kirekire, but they were still in darkness. Ariko bari bari mu mwijima. They heard the good news. Bumvise inkuru nziza. But they were still in darkness. Ariko bari bari mu mwijima. Hallelujah. Hallelujah. It is God who reveals the light. N'Imana yahishuye umucyo. Hallelujah. Hallelujah. My prayer isengesho ryanje is that you will see the light. Ndagusabira kubona umucyo. Not only hear about the light, bitari ukumva umucyo gusa, but also see it. Ahubwo kuwubona. Hallelujah. Hallelujah. Moses saw the light. Mose yabonye umucyo. Moses heard of the God of Abraham, Isaac,
and Jacob. Mose yumvise inkuru y'Imana ya Abrahamu na Yakobo na Isaka. That is the good news. Iyo ni inkuru nziza. But Moses had to see the light. Ariko Mose byamusabye kubona umucyo. Hallelujah. Hallelujah. Gideon heard of the good news. Gideyoni yumvise inkuru nziza, The God of his fathers. Imana y'abasekuruza, But it was necessary for him to see the light. ariko byari ngombwa ko agomba kubona umucyo. Hallelujah. Hallelujah. Paul the apostle, Pawulo intumwa, very educated, umuntu wari warize cyane, but he was still living in darkness. ariko yari agituye mu isi y'umwijima. And it was necessary for him to see the light. Byari ngombwa kuri we ko agomba kubona umucyo. Hallelujah. Hallelujah. Have you seen the light? Waba warabonye umucyo Or are you still living in darkness? cyangwa uracyatuye mu isi y'umwijima? Hallelujah. Hallelujah. I can read this word from page to page, Shobora gusoma iki gitabo urupapuro ku rundi, but without seeing the light, ariko tutabonye umucyo, this becomes meaningless. iki ngiki nta kamaro cyaba gifite. I begin to disrespect everything that it says in here. Ndetse ngatangira no gusuzugura ibyanditse muri iki gitabo byose. Hallelujah. Hallelujah. We are so blessed. Turi abantu bahawe umugisha. We grow up in a church. Twakuriye mu matorero. It can become a blessing and a curse at the same time. Bishobora kuba umugisha cyangwa ukaba umuvumo byose rimwe. Because we have the information, Kubera ko dufite amakuru yose, but we are without vision. ariko tudafite iyerekwa. We have not seen the light. Turigera tubona umucyo. Hallelujah. Hallelujah. My prayer is that you will see the light. Isengesho ryanje nuko uhishurirwa ukabona umucyo. Hallelujah. Hallelujah. I pray that you see the light. Ndagusengera kubona umucyo, And order begins to take place in your life. kugira ngo inzira zitangire ziboneke mu buzima bwawe. Hallelujah. Hallelujah. You know, we are having a communion today. Ubu dushobora kuba dufite ubumwe cyangwa usa uyu munsi. Dufite ifunguro ryera uyu munsi. So let me ask a question. Ndashaka kubaza ikibazo. If God has created you to become his eyes, Niba Imana yarakuremeye kuba ijisho ryayo, to be able to see, kugira ngo ubashe kubona, it would be great to know that whenever I'm eating the body of Christ, ni byiza rero mu gihe ubasha guhishurirwa mu gihe uri kurya umubiri wa Kristo, that I focus on his eyes. kugira ngo mbashe kubona neza ijisho rye. If he has created me to be his feet, Niba yarandemeye kuba ibirenge bye, whenever I'm eating the body of Christ, mu gihe ndi kurya umubiri wa Kristo, I eat his feet. muri icyo gihe mba ndi kurya ibirenge bye. Because that is who God has created me to become. Icyo ni cyo Imana yaturemeye kuba. Hallelujah. Hallelujah. My prayer Isengesho ryanje, is that as we continue to grow in Christ, mu gihe dukomeza gukura mu gakiza, the light is revealed in your life, umucyo uhishurirwe mu buzima bwawe, that order begins to take place, inzira zitangire ziboneke, and everything makes sense. ibintu byose bigire igisobanuro. Do you know a seed, Imbuto before it is planted, kugira ngo ibashe guterwa, itaraterwa, it has no meaning of life. nta gisobanuro iba ifite cy'ubuzima. Matter of fact, it despises life. Yang ubuzima. Imbuto yanga ubuzima. Iyi mbuto itaraterwa nta kintu yanga cyane kurusha ubuzima. Kubera nkuko ibi itarasobanukirwa ngo umucyo niki, imvura niki, umuyaga niki. Ariko iyi mbuto imaze guterwa igatangira gukura, izisenga Imana ngo ngire bute izana izuba. Amen. Umuyaga, izuba n'imvura ntabwo ari ibibazo, ahubwo ni umugisha kuri iyo mbuto. Kubera nkuko imaze kugira gute gusobanukirwa ubuzima bwayo. Hallelujah. Hallelujah. Most of us are born benshi muri twebwe and we become like that seed. tumeze nka ya mbuto. We hate life. Twanga ubuzima. It is because we have not seen the light. Kubera ko tutarahishurirwa umucyo. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you all. Imana ibaha umugisha May God mwese. show you the light. Imana ibagirire neza. Amen.
murakoze. Imana